Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen ke pachini pona tenke non ke wangji jangmia chikloni phai krep pli arni India Prime Minister Narendra Modi Assam along rialong nangka humbre hut kuti suri ner kepra pharo pho mate 85,000 crores an dokai prekjam project Assam along ke claim ke dam ke pangcheng ponjia phanpura long ike som lapen kangpu pon setami Prime Minister ame thangare deng pensi padu ponpo Labangso alam the rata chatai long bhom kurani pherangkia mai ke padua hutsi paklang ponlo labangso pherangkia mai long ke than pon lake Prime Minister Narendra Modi Guwahati Assam along riarlo All India Institute of Medical Science mate AIMS EC Medical College Humpli Brahmaputra alang royadolong EC Methanol Plan EC lapen prekjam project ke doan kaddo kabe pangrum pet pen kuti suriner kebra pharo pho an dokai jangmia chikloni phai kripli arnisi kangpula pen long ike som padokon po Labangso nangka homri ahut ajaha ka project bangke ame thangari deng pensi kangpu pon padupo lapena ajaha bangke virtual mate online mode pensi ingpu pon po Prime Minister Narendra Modi analopor phaikri sira chiti mapor malom Guwahati rong supian nang palisi puthot helicopter pen Indian Institute of Technology mate IIT Guwahati alongan pali thupo haladak pensi non kikimbom All India Institute of Medical Science mate AIMS sitami kangpu pon padupo nonamat AIMS Phantrokner kebra pho an ke tang etlo ke tang ti an dositami non prabjin pen tang pon et puputa than pachini pon kuti suri sira pharo sira inkwara ke thoma tangka ke panong pensi central government hin pen Assam along rialong AIMS ki kimpon padolo la solong pharo troksira phokep an se ke chelanga bet lapen pharo isi MBBS ang hoi setami padupon po labang so por hut virtually mate online pen nalbarialong 615 crore Nogam along 560 crore lapen Kokrajar along 535 crore a medical college kikim ke pacheng ponjia phan kangpu pon setami padu ponji labangso college along pharo pho se ka chelanga bet lapen pharo isi MBBS ang hoi setami padu pon etpo lan chota kalilang Prime Minister Modi hin pen IIT Guwahati alo amatsi isi Kuti pharo drop made 600 crore anatangka central government pen piponsi isi research hospital kikim ponjia phan long eke som padupon poputa thanpon Narendra Modi hin pen kuti si so se arada phan se ka chelanga card setami pipajir ponpo labang so card pen inuda bang phualong lak pho tangka an se ka chelanga hut akerap setami chu en pon longji Narendra Modi IIT Guwahati pen barsi puthot Guwahati High Court ningkan troxikep kipling ke talona long setami chetong dunji aduntu Indira Gandhi Athletic Stadium along palithusi thedung ke thoma project ke pangcheng ponjia phan virtual inauguration ajaimek setami padoponpo Kechengsia project kangpu pon lake namru bahawar Dibrugarh roksupialong kuti pharu troxi rasir kepen arnisialong 500 tons ke longaja konkedo methanol plant Assam Petrochemicals Limited mate APL atuma phansi pakim ponpo adun thulake kuti pharo isi pen ranghar alir alon pen ke pang ipon thujia phansetami long e somponpo lapen ke thoma bangke kuti suri ke thom sose Brahmaputra alang royalong palas bari pen swalkuchi adak dolong ki kim ke pangcheng ja phansetami long e somponpo labang so dolong lake ningkan ke thom pliang bong ke patang ponja phansi bor ipon poputa than pachini pon Lapen Prime Minister Modi ke wang pen kachetong dunji kijutsia jai meklake saru sajai stadium along ke paman ponji pir thia dang pen jutang akekana pharmate folk dance category along ke then nai ke kan paklang pon pen Guinness Book of World Records along amen ke thap dunji phan kabor ipon ke padu pon along henlo labang so jai megalong prekjam hawar pen chingrum si surikre isira pharo isi sose ahon sere tum chetong dunrin tipo National Desk Report Karbiang Long Live